Siyabingelela nasihlobo esithandekayo samukelana njalo kukota entsha ikota yesibili lapho esiqhubeka khona sitaticha sifunda okunye ngoJesu. Ikota le ithi ukukhula kubudlelwano loNkulunkulu. Ikota ethathekisayo ngiyalinxusa ukuthi asambeni abangelazipele sethenga sitatiche sisonke. Mina engikhulumayo ngoAmos Maforo ngizanxusa amangani bami labo lapha ukuthi balibingelela. Siyamukelana njalo sihlobo ethandekayo ezifundweni esinye esiletha ukukhula kwethu kuJesu. Selokhu umlimi ethembisa ukuthi kumele sikhule ngalesi sifundo okhulumayo ngumfundisi uMila Dube. Kwaba kuhle bathandekayo njalo bona sihlangane kulesi sifundo saleli ikota njalo kumaforo esechilo isifundo esisikhuthaza ukukhula kubudlelwano noJesu Kristu. Asifundeni sindawonye sikhuleni ekukholeni kwethu. Ongiyokhuluma lana ngalesi sikhathi umfundisi uG Mlilo. Ngiyalibingelela lonke balaleli lababukeli ngegama lenkosi yethu Jesu. Okhulumayo nguMrs Mpofu. Singakatatichi lapha sizakuba lethuba lomthandazo asikhothamiseni amakhanda sikhuleke. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini lalapha emhlabeni, siyabonga ngelinye njalo ithuba osinike lona ukubana sifunde ezwini lakho. Sinxusa ubukhona bukaMoya eNgcwele ukubana sichasisele ngcono amaqiniso aselizwini lakho ebese siphathisa ukubana ubudlelwano esilabo lawe bukhule busuka kwelinye izinga kusiya kwelinye izinga. Sokupheleliswe konke ngezifundo ezinjengazona lezi. Sicela ukulunga silungele ukuza kwakho sokusondele kangaka. Ngelihle igama lenkosi yethu Jesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga sihlobo ezithandekayo. Omnyolobayo uthi yena into yonke edaliweyo imele ikhule, nxa ingasakhuli isisifa. So kuleli kodwa sakhanyela kakhulu ukukhula kubudlelwano bethu loNkulunkulu. Ngendlela efanayo nxa ubudlelwano bethu bungakhuli loNkulunkulu kuthi ukuthi sobusifa. Ngingazi lapha mfundisi Mlilo kuyini okuzwisisayo esiza kuthinta kuyona le ikota ngokukhula kubudlelwano. Engubambale enguthola lapha sivezelwa indaba yokukhula. Kumele sizwisise ukuthi umuntu ukhula kutheni. Umuntu ukhula njani. So ayisikho ukukhula kuphela. Ungakhula noma ngayiphi indlela. Kodwa ukukhula esifunda ngakho ukukhula kubudlelwano bekukhula ngobudlelwano loNkulunkulu. Sithatha into ezimbili. Ngikhula njani futhi ngikhulela ngaphi? Ngikhule ngixhume ngaphi? Kunjani? Akwazi ubana oza kusenza sizwisise ubana sikhula njani. Kumele sisazi ubana kuyini okusenza sikhule, kuyini okudingakala ozasenza njani sikhule. Njengoba umntwana omncane uma ezelwe singabona ngasakhulu ukasethela uhlupho. Kunjani? Kuhle simbone ekhula, ukhula njani, uphiwani, udlani, uxhuma ngaphi, uzwana lobani okumenza akhule kakuhle. Kakhulu. Mfundisi Dube, ungazi ukuthi wena utholane sizakukhula kulona leli ikota nxa sikhuluma ikakhulu ngendaba le yokukhula. Siyabonga kakhulu balalela bokela ukuthi mfundi lapha uyachazisa ukhangela ukulengiswa ngumuntu ukuthi umntwana uyakhula ukuthi eselijaga intombi sesiba ngumuntu omdala. Kakhulu. Sizakhangela ubudlelwano bethu loJesu lapho kumele bukhule. UPaul uthi nxa ngiphenduka ngiyabe ngisilda nathi uchago. Ngisuka lapho ngithini kuya ngokuthi sukhule kangakanani. So sizakhangela indlela kumele kukhanya ukuthi inkambo engilayo loKristu iyalandeleka ngoba sengikhulile ngalokho umlima akuvezileyo. So indaba yokukhula esiyakhangela ikota le sikhuluma ukukhula ngokukhonza kwakomoya atsho komzimba womuntu. Kakhulu manje. Siyabonga. Mina nginanzelela ukuthi isifundo sonke nje nxa sikhangela ubudlelwano bethu loNkulunkulu kukumethe maforo ukufa lokuphila kwethu. Okungangokuthi kumele sikunanzelela ukuthi bunjani. Nxa kudingakala ukuthi siqalise khathesi ukubakha asikwenzeni njalo sikuqinise ngoba khonapho uJesu nxa esiza uzothatha abantu abalobudlelwano. Kakhulu. Uvela ungahlala njani lenkosikazi yakho lingela budlelwano? Kumele lazane. Kumele lazane uze liphile lonke. Yes.
So nxa kumele kube lobudlelwano obunjalo kulobe lokwazana nakithi lo Kristu kumele kube njalo sihlobo zami esithandekayo. Kodwa sizaqala kuleli viki sike sikhangele lokho ukuthi ukuze sikhule sibezazi ukuthi kanti vele thina singobani sikusiphi isimo. Isihloko sethu saleli iviki sithi ukuzihlola ngobuqotho. Ukuzihlola ukuthi kanti wena ungaphi ungubani uyini. Ngingazi khona lapha kuyini esikutholayo lathi kusihloko sona lesi. Ngizacela Mandlo singaqeda ukuchasa la ukhangele indiyana ethu okwaziwa ngekhanda uJohane ngo15 verse 9. Lapha kuyasikhuthaza kuhle kudinga bana kusinifake kusigaba sokuqala esisidingakalayo ekukhuleni kwethu. Kanti nxa ngizakhula ingazazi kumele ukukhula kwami kumele kuhlolwe sonke isikhathi ukuthi kanti ngikhula njani. Kuhlolwe kulesi sifundo salamhlanje uma singakufaka esilungwini kuyishop singalamhlanje sifuna ukubana sithathe istock sokukhula kwethu. Kuyini ngiyakhula yini bekangikhuli ngilobudlelwano bani ekukhuleni kwami ngikusiphi isigaba ngiqhumile yini kulokho kumele ngikhule kukho. Funa uyazitshelwa ngayisikho yebo. Angithi sixoxa lapha njengabantu abathi bangamaKristu abalobudlelwano loKristu onguye osinike indaba yokukhonza akhangela ukuthi sikhule kuye esizakuthola phakathi kwesifundo. So ngenye indlela esiyakuxoxa lapha ukuthi umuntu nxa ukuthi uyakhula ulendlela ayivezayo kuKristu etshengisa ukuthi ngubani. So nxa ngithiwa ngiyazihlola esidile bathi ukuzinuka amakhwapha uthi selokhu ngaphendukayo ngathi ngumKristu kuyakhanya inamabanga athile atshengisa ukuthi sengisuke lapha ngaya lapha. So ikuzikhangela ukuthi nxa ngenzi lutho lokho ngimiwa indawo kathi ngathini kusukuma ngisiya kwenye indawo. Ngizangaphosa ngathi ngayihlibe ukuthi ukuzinuka amakhwapha. Okunye lapho engunanzelelayo ukuthi vele kahle kahle singasukela khonapha yikho kuzasincedisa ukuthi lobo budlelwano sibenze njani. Njengoba umfundisi ethindile ukuthi kumele sibone ukuthi singapi. Ukuthi kuyadinga ukuthi ngubakhe kahle ngikuqinise njani ngoba lapho uyabusukhangela ukuthi uyasilela kumbe kawusileli. Abanye kusiyadinga ukuthi siqale phansi, abanye siyadinga ukuthi siqinise ukwenzela ukuthi lapha sithole ukuphila. Ukuphila sikuthola kuphela nxa singaba lobudlelwano obuhle loNkulunkulu obungaxabani naye. So kuyadinga ngazo zonke izikhathi ukuthi sithi check balance ukuthi sisamile yini sisese right yini. Kakhulu. So again sizikhangele. Uyazi kwesinye isikhathi uyazitshela oyikho khona ungayisikho. Ngicela usibalele indinyana yethu okwaziwa ngekhanda. uJohane ngo15 iverse lika9. Njengoba ubaba engithanda lami ngilithandile ngendlela angithanda ngayo. Ngakho ke hlalani ethandweni lwami. Ningazi kukhona esikutholayo kuverse le okuhambelana nxa sisikhangela isifundo sethu. Indaba yethu yokuthi sike sizihlole. Sesitshela ukuthi baba umthandile. Lathi senziyani? Sihlale sihlale kuye ethandweni lakhe. Asiqale sikhangeleni kanti indaba yothando le ungahlala lomuntu engela kuthandana engela kuzwanana kuyahlaleka akuhlaleki. uKristu lapha uqala asithethele umfanekiso ethi njengalokho baba ungithandile lami ngilithandile. Utshela abafundi bakhe njengoba lami ngilithandile hlalani kimi othandweni lami. Lapha useveza ngokusobala ukuthi ukuze sikhule ngoba ungayikhangela le ndaba le eka John 15 verse 9 isukela khona ekuqaliseni lapho athi mina ngilivinila linjani lezengatsha. Hlalani kimi ukuze lithele yini izithelo. So uKristu uyaveza ukuthi nxa enesithandile sihlala kuye njengoba sihlola ngokukhula kulapho singakhula khona ke. Yikho uzathola ukuthi umlobi nxa setha lesifundo sethu uhlasibuze imibuzo emibala kunjani ubudlelwano bami loThixo. Buqinile yini? Babuqinile yini? Buyaxaka yini?
ukuze konke kuqine uKristu uyasitshela ukuthi hayi hlalane kimi. Uzathola ukuthi isifo sonke sizahamba sesifuqela sesikhumbuza ngokuhlala kwethu kuqhatheka kangakanani kusiqinisa kangakanani kubudlelwane kakhulu. Okunye ukutholileyo lapha ukuthi indlela uKristu athandwa ngayo ngubaba indlela lathi asithanda ngayo. Okungangokuthi ubudlelwano lobu nxa sizimisele uzaphumelela selokhu uJesu simbona ehlezi ngakwesokunene sikababa engonqobileyo. Lathi sizanqoba ngoba lolu thando luqinisekile maforo kulokunye sikwazi ukuthi ubani wake wathanda akuphelanga kuhle. Lapha uthando lwakhona kuzaphela kuhle nxa sisebenza ndawonye. Kakhulu. Hayi sithandiwe sihlobo esithandekayo. Sekwakuthinta imibuzo besingayiphendula la. So kuleli viki sizakhangela kakhulu indaba yona le yokuthi vele sikusiphi isimo. Ake nisike simlalele ukuthi kanti vele isimo sethu simi kanjani. Ngizacela usibalele lapha Mandlo ukuthi uJesu yena uthini nxa esikhangela. Usambulo ngo3 iverse ngo14 sisiya ku17. Ukuthi yena uthini ngesimo sethu vele sinjani yena othembakeleyo. Verse 14. Yes. Ingilosi yebandla laseLodokhiya ilobele uthi la ngamazwi kaAmen ufakazi othembekileyo loqotho umbusi wendalo kaNkulunkulu. Ngiyazazi izenzo zakho ukuthi kawuqandi njalo kawutshisi. Ngifisa ukuthi ngabe uyilokhu loba lokhiyana. Ngakho-ke njengoba ubuthukuthuku ungatshisi njalo ungaqandi sekuseduze ukuba ngikukhafule emlonyeni wami. Wena uthi nginothile sengazuza inotho njalo kangisweli lutho. Kodwa kawunanzeleli ukuthi uyahlupheka, ulusizi, ungumyanga, uyisiphofu njalo unqunu. Yakucabange mfundisi Mlilo uJesu nxa ade ngakukhangela wena angathini ngesimilo sakho nangu sekhulumile uyavumelana lakho yini lokho akutsho ikakhulu sikhangele ibandla isizukulwane sethu lona leli bandla uKristu akhuluma ngalo la khathesi. Ngibona ngani siqala sibili indaba ngomuntu isiqu ngesequ. Right. Njengalokho imibuzo ibuzwe yokuqaliseni ukuthi budlelwano bami bunjani uNkulunkulu ngikhangela njani nxa engikhangela uNkulunkulu njengomzali wami omkhulu ongibona ngikhula yini kuye na ubona ngichitha isikhathi sami ngisichitha ngikhulisane ngisichitha ngikhulisa obhizinisi bami ngibese ngikhohlwa ngaye ngichitha isikhathi sami ngisenza ezinye izinto eziyize kodwa kuye ingakhuli. Uthini ngami ngibonani lanxa ingazange athi uKristu angitshela ukuthi ubonani kimi kanti vele mina ngizibona njani. Nxa ngathi ngiyabona iBhayibheli ngihle ngozele ngilale khonapho masiyane kodwa ngangena ku WhatsApp ngiqedwe usuku lonke ingawozelanga ngizibona njani. I think ukuhloko ukuqala ukuthi ngizibona njani uKristu ngibona njani. Injongo enkulu yemibuzo le bathandekayo ukuthi ngasi yakhula kubudlelwano noNkulunkulu ngasi yachitha isikhathi sifunda sizisondeza kuNkulunkulu ukuze sikhule ebudlelwaneni kunye naye akhona ukukhula ebudlelwaneni bobugebenga lezinye izinto lasebuseleni. Nanzindaba nxa ichasisa umfundisi Sithibe ngiyakubona ukuthi kuyakuchasisa yini isimo sakho sona lesi umuntu wakhathesi. Ngikhathaza sibili indlela uSambulo abhala ngayo. Right. Uthi ngiyayazi imisebenzi yakho. Isimo sebandla leli likhulunywa nguThixo. Lapha ngikhuluma ngesimo somuntu ongilaleleyo othi ngumKristu. Right. Le bandla ethi libandla lesiKristu. uJesu ngiyayazi imisebenzi yakho wena mKristu. Wena bandla usungafakela yakho mlayelo lombukeli ibandla ongena kulo uthi ngiyakwazi elikwenzayo. Sisiyahlabela ekuseni, sisiyeza inkonzweni, uvula iWhatsApp ngesikhathi senkonzo uthi ngiyakwazi ngapho uthi ngumKristu. Ufihla izinto ezingasoze ukukholwa empahleni zakho ezindlini. Uthi umlimo lapho uveza isimo esingayisiso sobuKristu kodwa abantu besithi bangamaKristu. Ngendlela uthi alikhulanga. Lithi lina linje kodwa alinjalo.
So libona ngani linothile kuvangelini kathi ngabayanga ngoba angikho phakathi kwenu. Lithi ligqokile isiKristu kathi sigqokezeni impahla ezingasozokukhonza. Ante yathi amachechi ama uniform. Yes. Babe lama uniform omhlaba kodwa uniform kaJesu yaphakathi endlini yengenayo. So uthi elikugqokela isiko yikho esegcina sinika ngali solution ezalandela ukuthi hayi isimo senu ngiyasazi ngakho ngithi mina yekelanini likwenzayo lize kimi ngoba alingeke libe lokudlana lami likhule lisenza lokho okungayisikho ngalinika khona njengamaKristu. Ngiyalazi. Ngiyalazi. Bangazothemba right? Lapha ngithemba lamaforo ngabona ukuthi lapho kudinga inkonzo yokulila. Alright. Ukuthi lo esikhuluma ngaye usazi ukudlula ngendlela thina esizazi ngayo. Nxa esivezela isimo esiyiso sona ngize ngicabanga uphole ekhala ahlethi maye mina. Lapha ngibona ukuthi nxa uNkulunkulu engasansizanga phela imessage le esikhuluma ngayo siyehlisa iyehle iye emuntwini munye ngamunye. Kudingakala ukuthi sithembeke ukuthi ngeqiniso ubudlelwano bami bunjani. Nxa kule lapho kusilela khona sikhale siye kuNkulunkulu asisize ngoba lapha uyasivezela uyazi nxa umuntu ekwazi ukuthi lapha kulani akula ngenye indlela ngaphandle kokuba uvume lokho yikhokho uncedise. Maforo kule balelinye lapha singalithinta kuthiwa libundikindiki. Right? Yeah. Yazi libundikindiki ayikhanyi ukuthi kuyini. Alright. Nxa usiya ngapha enyamazana yathi ngumalulwane yathi inyamazana akukhanya. So uthena ukuthi ngumKristu ngubona uhlabela but ngakulandela usenza sokusala ubuKristu so ubundikindiki. Yikho isimo sebandla namhlanje. Abantu banamhlanje abanengi bethu singamaKristu ngamabizo lokugqoka ama uniform kodwa nxa sesilandelwa sibili ngezimilo zethu kuyala esikwenzayo ukuthi ikuthixezo ukuthi ngiyalazi tshintshani nxa sile budlelwane sihambe sonke. Ngiyayibona Dube abantu ngosuku lokukhonza sebehamba benyenya benyonyoba sebemnandi le Bible sebanjwa kakuhle ke umuntu ofana nawo ungamthola phakathi kweviki ingwenyama uyefika egumeni langikwakhe bachochoba labantwana akulanto khonokho kutsho impilo yebandla kaThesa uza kubona ngokusobala nxa ngathana kasiphumeni semsebenzi la uNkulunkulu hayi simfuna ukuphela siyahlabela ngaphi kodwa uthi siyemfakazela ngoba nxa ngikhula kubudlelwano loNkulunkulu umuntu engimthandayo ngixoxa ngaye sonke isikhathi ngize ngifuze yena kuzo zonke into enginjani engizenzayo sihlala laye sidle uzathola ukuthi ngisho labafundi baJesu Kristu babehamba la sonke isikhathi khona khona ukuba phila kunye naye senza yonke into elindawonye yakhula siyakhula. Ukungezelela khona uzathola ukuthi thina akulokubukekayo ngathi. Ngakade ungagijima phezulu kwamanye amabandla kungcono okunye bekungathinti ukuthi awuthando lwenu ukunikela kwenu kubona kahle. Kodwa thina nxa sokufika kithi uNkulunkulu abheja ngathi ngezikhathi zokucina nxa ekhangela kaboni into angayibuka ngathi. Okuveza ukuthi siyamdinga ukudlula lokho esingakucabanga sikhangela ukuthi thina sisekucineni ukuthi nxa singasancedisekanga izinto angeke zisimele kahle lo uziphakamisa ubumina mina nginje khangela kaThesa Maforo nxa ungathatha emacheche sebe silama program amaningi kuze kuswele ukuthi kanti manje lapha siza kufaka ngapi sizakufaka ngoba kugcwele endaweni enjalo uNkulunkulu esibone singabantu bokuhawukelwa abantu abangela nto ebukekayo. Ngiyacabanga ukuthi kuyadinga ukuthi sibuyele siyezihlola ngobuqotho. Manje amazwi abuhlungu yila ngempilo enjengana leyo ekuba umqhuqhumbu. Yona le impilo enjalo uthi yena umfakazi oqotho uthi hayi uba ndikindiki kwelokho ngiza kutsaka ngiza kukhafula eliBhayibheli lithi libala lihlathi ngiza kuhlanza. Into esihlanzwa into enyanyekayo ngendlela siyanyanyeka siyeka kasikhangeleke sibabi ukuhlanzwa kutsho ukwehlukana forever. Ngeke ngaphinda into engihlanzileyo ngeke ngaphinda ayifake emlonyeni wami futhi ngeke ngayiphinda ayifake. So ungatsho bana sithi sihlukane forever noNkulunkulu wethu kuhle sizifundisa ukuhlala kuye sicace ukuthi singobani. Yes, ule advice le nkuthazo asinikeza yona uverse ngo18 no19 lapha
anti sitele ngumfakazi oqoqo la osaziyo usesitshelile ukuthi sinjani lokho kwakuphikiswa lo uthi senze njani ucaca kuhle lapha ngifuna sikhumbuze abalaleli abukela ukuthi sikhuluma ngebandla laliphela ukugcina Elizabeth Mthelelo Dokhiya ibandla kwakuyizigaba zamabandla ayephila uJesu azabuyela phana kuze kufike lapha azabuya khona kwesibili so ibandla leli lathi siphakathi khona sizo siphile ekucineni uthena njengoba sengilitshela ukuthi isimo senu siyayangisa ngizayicaka kodwa ngifisa ukuthi uthando lwami lunabele kini thengani kimi xa ikhuluma ngokuthenga la uthi ngicela sitshintshane lethani ubundikindiki benu lokuba manephu kwenu mina ngilinike igolide elihloliweyo ngendlela impilo engcono ngilinike izambatho ezimhlophe isimilo sami esilungileyo ngoba zenu ezikayi za 64 verse 6 zingamadwebudwebu isimilo zenu so lapho uJesu sithina asitshintshaneni lethani ukwehluleka kwenu ngikuthathe esiphambanweni nginikwenelisa kwami linqobe ngoba umvuzo wami ngilawo ukulinika uma lisivumile ukuthi livume izono zenu linginike bese ngizigezisa ngilinike yami impilo kukithi balaleli abukela ukuthi samukele uJesu unxuso lakho ukuthi lanxa ndikindiki uthando lwakhe lokho lisithi wozani kimi siye kuyasithetheleni uduthi into eziqhakathekileyo igolide kathesi sisithi sinothile silakho njani sikonke athi ngokonga singabayanga uzitshela ukuthi nakho konke kuthiwa wena ucebile nakho ngapha unqunu awuboni uyisipho awunothanga awulalutho ngokucika so asiyeni kuye kube lokutshintshana akathe khona lokho asinikeze nxa kuthiwa ngikunike ingubo emhlophe ingubo emhlophe imele kulunga kaJesu Kristu thina siyanephuzela ngesono kodwa singavumana sembathiswe ingubo yokulunga kaJesu Kristu kuzacaca bona silobudlelwano obunjani noNkulunkulu bese kudinga kuphela kakhulu so ngananzelela vele ngaphandle kokubana uKristu azakhele ezimpilweni zethu konke esingakwenza nxa silinganiswa sizafunyanwa silula ukhangela ukuthi mina ngiyambonga uNkulunkulu ngoba nxa ebhala usibhalela indaba ezinhle engakakwenzi khona lokho athi uzakwenza okusenza ukuthi udaba lolu kumbe imessage leyo ibe yindaba ezinhle kithi edinga ukuthi senze izinqumo ukuthi simkhethe uNkulunkulu asivula amehlo ngomoya oyingcwele sibone izinto ngendlela eziyo yona uyazi ukuthi unzima ukuncediseka nxa ungaboni umumo phakathi kwakho hayi lapho uyaqila ubona urayi umuthi uyahamba uthi hayi ngiyakwazi lapho engiyakhona uyaziwela egodini madoda umlimo kasisize lo asiqalisele kuverse ngo18 siye ku20 sifuna ukukhangela lapha indaba yokukhuzwa lapha nguJehova lokuphenduka nomvuzo asithembisa wona ngicela uthathe uchapter 3 verse 18 to 20 Ngiyakucebisa ukuba uthenge kimi igolide elihlanjululwe emlilweni ukuze unothe. Ugqoke izigqoko ezimhlophe ukuze uvale ubunqunu bakho obulihlazo. Lamafutha okugcoba amehlo akho ukuze abone. Labo engibathandayo ngiyabakhuza, ngibajezise. Ngakho ke woba lokuchiseka uphenduke. Mina ngilapha ngimi emnyango ngiqoqoda. Nxa kukhona ozwa ilizwi lami avule umnyango, ngizangena ngidle laye adle lami. Jesu uthi abathandayo uyabakhuza ngeke kanengi siba lohlupho sesiqale awushali ngubani uzaga. Alright. Oveza uthi nxa umntwana ngimthanda ngiyathatha uswazi ngumkatsi. Okusho ukuthi nxa ngimzonda nyamekele esekoneni kwakhe. Nxa uNkulunkulu esiqondisa ngitsho la ngokukhuza ongane luswazi. Kuveza uthando. Awula umuntu wathi umuntu ototoza umntwana angamkhulisa angamkhuthaza ukuthi kavuka ekuseni asebenze kakenze lokho uyamzonda lo muntu vele ngoba yokusasa yakhe
vele sinjenje silembali lapho uswazo lwasinceda khona kakhulu. Yeah. lwasikhipha obunye ubuthutha sakhula. Naso indaba. Yes. Yes. So ekukhuleni ekumazini kubudlelwano bethu kuba lokukhuzwa olethe balelihle kakhulu ukukhipha ubuthutha ani kuthiwa chifu bafuba yesithu sizakuchaya isidonga la uthi chifu bafuba chiwamba uthi takweleza isithutha siyala ukuthi kawula njani uNkulunkulu uNkulunkulu uthana ngibathandayo ngiyabakhuza kakhulu ngibakhuza ukuthi kabachiseke alright baphenduke bangene entweni ezabalethela ini umvuzo omuhle oyimpilo engela kuphela. Asikhangela alright amavesi wona la ikakhulu isikhangela indaba sesikhuziwe lapha ukuphenduka lo mvuzo esuthenjiswayo uvesi ngu20 khona pha isibalileyo lapha sithenjiswane kuyini esimele sikuyenze ukuze sisamukele sona lesi sithembiso esisinikezwa nguJesu. Uthena uJesu lapha uthi ngisemnyango ngiqoqoda. Sure. uJesu kangeni ngodlame alright endlini yami le yakho indli yami le yakho inhliziyo yes uthi ngiyaqoqoda wena nguwo phakathi omele uvule yes ngoba izivalo zakudala zaziyema izibambo ngaphakathi kunjani so kwamele umuntu onguye umnikazi wendlu avulele isethekele sifika uthi ngiza njengesethekele kodwa ngilesi isethekele silempilo so nxa ngiqoqoda ngelizwi lami ngifuna ukuzovusela ubudlelwano bami osokulahlekile ngiyakuvula ungavula lapho ngiza kunika amandla okunqoba vele wena lama silamandla kodwa ungamvulela uJesu angene kimi la kuwe nguye senika amandla ukuthi ngihambe inkambo laye lobudlelwano sengikhula silomvuzo esuthenjiswe ekhaya ezulwini owabanqobi kodwa kumele sibe lesinyathelo lokuvulela uJesu angene asinika amandla ukuthi sinqobe kulobudlelwano esihamba laye. hey kukhonapho lo utsho esongani kuba mnandi kakhulu okungivulela uJesu Kristu okokuqala kumele ngizivuze na phakathi kwabantu bonke laba azaqonde esami isivala azaqoqode kimi luthando nalolo ungilandelela uyanithanda okwesibili ukuvula isango angene ahlale lami u1 John 5:11 no 12 uthi yena yilo ubufakazi ukwana siphiwe impilo ngela kuphela leyo impilo isendodaneni yakhe ole uyawenda ungeyindlela ovule inhliziyo yakhe wangena waba kuye kule impilo engela kuphela kepha ongelayo kanjani kalakho lokho kuphila futhi nxa ingena lapha uthena ngizeqinisa ubudlelwano bami lami bese ngisidlalayo ngihlale la okunye ngunanzelelayo khona apha ekuqoqodeni kwakhe ngibona ukuthi nxa sethe wamuzwa ekhuluma mlaleli lombukeli ungayenzi ibe lukhuni inhliziyo nansi indaba sithola ukuthi isikhathi sifitshane oh yes so kungenzeka ukuthi sengaqoqoda ungavuli ungaphindi futhi ulithole elinithuba elokubana wamukele unxuso lolu khathesi ungananzelela ngesikhathi esiphila kiso uyavuka amaforu right uze uthoba luphonguwa wafa kwaphela ngayo so iludaba okumele siluthathe ngokuphuthuma ukuthi nxa unanzelela ukuthi hey shuwa lapho kuchiwo mina sibili laphana la laphana konakele Nkosi siza mina ukwenze namhlanje nothi kusasa nothi kusasa siyabonga kakhulu ngicela ukhangele uvesi ngo21 khona phana sihlobo esithandekayo siyakhuthazwa ukuthi asikwenze manje ungaphuzi indaba le indaba esheshayo uhlele ekhulumisana lathi yes verse 21 yes lo onqobayo ngizamnika ilungelo lokuhlala lami esihlalweni sami sobukhosi njengoba lami nganqoba ngase ngihlala lobaba esihlalweni sakhe sobukhosi lapha sempina ngithi bela asokukhulunywa ukuthi kuyanqotshwa lapho lesithembiso esisithenjiswayo sizwane kuyona lama verse kakhulu lapho esuke khona esikhuza esitshele isimo sethu wasesinika wasicebisa ukuthi senze njani sesithi onqobayo olandela lokho uza kuhlala esizizwani isithembiso okwaqala uthena ufisa ukuthi ayendlala itafula lathi adle lathi nasindaba yikho esinxusa ukuthi kuse leso simele kusophumani kuso lize kimi lapha bese ngisedlala itafula ngidlelani ngikhulisa ubudlelwano lani lapha sesithina mina nganqoba ngithi kini ozanqoba ngimnika lami isihlalo njengoba bawanika isihlalo kunjani balalo wabukeli sithenjiswa ukuba ngababusi
Nxa singazake sibuse emhlabeni singazihluphi. Nampu ukubusa wonke umuntu osemhlabeni uzamnika isihlalo abuse lo Thixo. Iminyaka eyinkulungwane sibusa amademoni kaSathane awala wezingilosi awalazo. Sinikwa ilungelo so lapha sithenjiswa ukungena ebukhosini lombuso ongapheliyo onqobayo uyakuhlalina phakathi kusukuthenjwayo. Onqoba ngendlela yes amazwi kaDiwe lawa lo mlobi owancindezela indlela akuletha ngayo uthena ngifake enqondweni zami ngibone uNkulunkulu umdali wezwe lomhlaba hayi khona upresident welizwe kuphela kodwa umhlaba wonke jikelele uthena ngamazwi amangalisa umdali umhlaba ufuna ukuhlala lami etafuleni engahlala lami etafuleni adle lami not ukuthi adle lami akaxoxe lami imagine uvuke njani uNkulunkulu sisonke sisiphendulana kanti laphana kwaze kwabanje kwahamba njani ufuna khonoko abese sithi umlobi athi le yingcazelo eveza ukuthi uNkulunkulu udinga lobana ubudlelwano ukuxhumana okusondelane eduzane kakhulu kunye laye ngobudlelwano omangalisa loJesu Kristu yilo uthando olumangalisayo kakhulu uthando olujule kakhulu kuthiwa uJesu isimo sethu uyasazi lobundikindiki ukuba bundikindiki kwethu uyakwazi njalo uyakuzwisisa yikho esinxusa ukuthi size kuye sizonqoba kuye ke sikhangele indlela uJesu abephila ngalathi kusukela ekuqaleni ungakhanyela lapha mandlo kuGenesis ngo2 iverse ngo7 siyamthola edala ngazi mbe sitholile le singayibala ngakho uThixo uNkulunkulu wasembumba umuntu ngothuli lomhlabathi wamphefumulela emakhaleni akhe umphefumulo wokuphila umuntu wasesiba isidalwa esiphilayo right khanyela u3 verse 8 lo 10 usiya ku10 man sike sibone ukuthi wayephila njani lo muntu vele uNkulunkulu verse 8 indoda lomkayo basebesizwa umsindo kaThixo uNkulunkulu ehamba esivandeni ilanga selithambeni basebemcatshela uThixo uNkulunkulu phakathi kwezihlahla zesivande kodwa uThixo uNkulunkulu wayememeza indoda wathi ungaphi yaphendula yathi ngikuzwile esivandeni ngesaba ngoba benginqunu yikho ngase ngicatsha Sunke sithintona lama verse for Genesis 5:24 Genesis 13 uGenesis 12:1-4 lo Exodus 34 verse 29 kuyini esikuthola uNkulunkulu onjani lo esimbonayo nambona into eyodwa la ku Genesis 2:3 ngibona uNkulunkulu esondela emuntwini azamphefumulele kakazange akhulume wayengakhuluma umuntu abekhona kodwa utshengisa ukuba sedwane lo muntu ku 3:8 usiya ku10 umuntu usewonile kodwa uNkulunkulu uyamlanda uyamsondela lokho efuna ukuthi abe lo muntu wakhe amdalayo ku Genesis 5:24 sibona umfuziselo lo mfanekiso womuntu owaxhumana lo uNkulunkulu iEnoch baluthana uNkulunkulu wamthatha wahamba la akazange abe khona emhlabeni then ku Genesis 6:13 uNkulunkulu lapha futhi yabona ukuthi ziyatshintshana akathokozi ngesenzo somuntu amdalileyo uthi nza kuchitha konke ongakukhona kunye nomuntu uthokoza ngoba silobudlelwano obuqondileyo ku Genesis 12:1 kusiya ku4 uNkulunkulu ubiza uAbraham ukuze umhlaba wonke osindiswe ngaye lobudlelwano kunye naye kanti eSodom 34:29 sibona uMoses sehla evela entabeni esekhazimula ngoba ube lobudlelwano noNkulunkulu uma sibe lobudlelwano noNkulunkulu sizakhazimula sabonakala sengumahluko noNkulunkulu konke kuveza ukuxhumana noNkulunkulu ubudlelwano uNkulunkulu ohlele lobudlelwano lathi ungananzelela vele maforo lobo budlelwano ungabona sobuxega kumbe sobuntengantenga uhlupho ngalokho kumlimi ukhulukithi sithola uAdam sebebaleka ngoba izinto zingasahambi kahle sebedlilo okwesihlahla lathi isikhathi eziningi ungabona ubudlelwano bethu noNkulunkulu bungasahambi kahle siyabe siphambukile entandweni yakhe khangela uAbraham laphana
Sikuthola okokuqala uphiwa icommand, uphiwa umlayo. Phezu komlayo abesephiwa lesithembiso. Isithembiso senziwa kakhulu emuntwini elilobudlelwano obusondelelene kangaka. Sithola ukuthi nxa uNkulunkulu enika uAbraham icommand yokuthi suka lapha abesemthembisa abeseqeda lapha amnika isibusiso. Ibudlelwano obubusisekileyo esilabo loNkulunkulu. Obethu lapha ngaphansi kwaleli langa abaye silamaringi esithembiso. uNkulunkulu uzasinika ukuphila okunaphakade sizabusiseka ngokuba lobudlelwano naye. Kakhulu. Mfundisi nansi indaba lapha izinto bani ezisenqabela ukuthi sinqobe empilweni zethu ngaphandle kokuba sizinqobe lezi zinto ezizenza ubana ubudlelwano bethu loNkulunkulu buqamuke. Manje obusungikhanyela ivesi yethu yokugcina kulesi sigaba uJeremiah 31 verse 3 lo 4 lapha. Ngingakaphendula umbuzo lo ngifuna ukuthi nginanise lelo kade bekukhuluma ukuthi uthando kaNkulunkulu lukhulu kakhulu. Kusukela umuntu edalwa waveza ukuthi uyingxenye yami ngokumphefumulela. Right. Okunye ekhuluma ngomlomo. Yeah. Umuntu wabaleka wamlandelela uyingxenye yakhe yes. Wabuyisana laye waselingisa ukuhamba lo Enoch ababele budlelwana ukuthi ngifuna liphile ngalindlela omunye ukwenzile waze wamthatha wayezulu Enoch engafanga. Umuntu wawa futhi ngesikhathi sika Noah wamlandelela. uAbraham wambiza waphuma. So sifica ukuthi ubudlelwano buyavuma. Nxa abanye bakwenza izolo so kasikhuthaleni balaleli babukela ukuthi sibe ingxenye labavuma ukuhamba lo Jesu ngoba ubudlelwano buyavuma uJesu uvulile isandla ukuthi adala ubudlelwano obutsha nxa bufila buvuselele. Ukuphendula umbuzo kunengi okusenqabela ubudlelwano kaNkulunkulu. Alright. Okunye nje i-social media. Alright. Indaba yamafoni esikubonayo lesikuzwayo kukuthatha isikhathi esiningi umlimi singamlandaba naye. Kanti ke umlimi ufuna ukuthi le foni ni avezwe ukuthi uNkulunkulu. La ku media yethu esisebenzayo kakuphakame uJesu. So okunye kungaba imthatho. Umuntu athwala nzima emthathweni azakhohlwa uJesu azama ukuya wejela umthatho ngokubamba ezinye izinto zokubopha lokuchela. Kanti ke ukudla lo Jesu Kristu kusemthathweni kukubhizimisi kusebantwaneni yonke into esiyenzayo akube uNkulunkulu ophakanyiswa uJesu abe nguye ubudlelwano okuyizinto lokonke lokasivumeni ukuthi uNkulunkulu engekho kakusebenzi kudinga uThixo asithungamele ukuze sisebenzise zonke into ezidiwa uThixo ngendlela efaneleyo. Kakhulu sidinga uJesu nguye lobudlelwano lathi nguye osithandileyo. Thina Jeremiah lapha Jeremiah 31 verse 3 and 4. uThixo wabonakala kithi kudala esithi ngikuthandile ngothando olungapheliyo ngikuhole ngesisa esikhulu ngizakwakha njalo uzakwakhiwa kutsha futhi wena Israyeli ntombi emsulwa uzathatha amagedla akho futhi uphume uyegida labathokozayo. Indaba emqoke sithola la ngiyobudlelwana ukuthi ngilithandile nguye lokho esilandelele asikaze thina simlandelele asikaze sexolisa nguye osilandelela akuyisane la angazi ubuzwile lapho ukuthi uthanda intombi emsulwa wayemsulwa uIsrael antu ehlala lokho ehlamukile kodwa ngabuya kuhlambulule kasabali imbali yayizulu ngifuna ukuthi balela babukele la nxa zisinda kanganani olazo uthi umlimi ungabuya kuye uba msulwa ngoba uyakugezisa ukuthi akwehlukanise njengempana entshonalanga abesebona umuntu omutsha kuKristu. So kuyavuma ubudlelwano nxa uJesu ephakathi kwenu. Kakhulu. uJeremiah acina ngokuthi yena ngifuna ukukwakha. Ngifuna ukwakha lo budlelwano engilawo la. Omunye umuntu angathana kambe uNkulunkulu unithanda uyangithanda sibili mina ngifelwa ngigulelwa njani. uJobe walubona uthando kaNkulunkulu egulela umkakhe azange lubone. Uthi umthuke uNkulunkulu kodwa Jobe wathi kumele ngamukele konke ngoba lo muntu uyangithanda utha kuwonke amazwi akhe kamonelanga uNkulunkulu. Kakhulu ke sikhangele lapha uJesu usesiyakufa isiphambanweni baphezulu endlini ephezulu badla isidlo sokugcina uJesu uxoxa labafundi sebaqinisa sebesendleleni bayehla baya eGetsemane uyabatshela ukuthi hey lisuka la ukuze linqobe kuphela ukudingakalayo yikuthi lihlale yini. Sithola kuJohane ngo-15 ivesi ngo-1 usiya ku-11 indaba yevini lengatsha
Kunobudlelwano obuvezwayo lapha na Mfundisi Mlilo. Ake ngiyakwazi ukulima lapha Mfundisi. Usabele la ubudlelwano bevini lengatsha. Ungathatha isihlahla. Right. Ukusuquma ugatsha ngilufake eceleni lapha. Okosukolodwa uyalibona loluhlaza ezimbili ezintathu. Kodwa ngoba lungaxhumanga evinini ngoba soqasumana lubuni. UmKristu lufuze umKristu ozehlukanisa lo uNkulunkulu. uJehova uthena number 1 mina ngilevini linalezi ngatsha. Right. Azaveza ukuthi ngaphandle kwami awalothele njani elingazenza. Kodwa lingahlala kimi lizakuthela izithelo. So ugatsha luthela izithelo ngoba luxhume kuvini. Ugatsha kayisilo oluzenzela izithelo. Ukuxhuma kwalo kuvini kulenza lithele ini izithelo. Ugatsha lungelima luthele izithelo. Kalisela alisela ncedo. Ngoba ukuzula ukuthi lugatsha oluhamba levini kumele luthele ini izithelo. Futhi ugatsha ukuze lube luhlaza liqine lithele izithelo kumele luzuze ukudla okuza through ivini. Kuyalenza wona lizuze ukudla kakhulu. Ngibonga imizekeliso lo. Sekufakela esiKristwini kwakuthinta ukufaka ukuthi ivini nguJesu ngokuthi thina sizingatsha. Thina sizingatsha. Izifundo bani esizitholayo kumavesi la manje? Mina ngikuthola kakhulu lapha ukuthi nxa ekhuluma ngokulingiswa kwesihlahla. Right. Kuthi ukuthi ke thina njengamaKristu uJesu yisihlahla sethu. Right. Thina sixhume kuye. Ucacile nxa esihlalani kimi laphana uthena ukugcina umthetho kaNkuluNkulu iveza ukuhlala kuNkulunkulu. Ngoba ngeke ngithi ngiyamthanda mphambane laye. Akula gatsha longathi ngixhumile lona lunyomuka lusiya kumeceleni. So ukuxhuma ikuhambelana laye. uJesu lo ngothando ngizathanda, ngomthetho ngizawuhlonipha. So ukugcina umthetho kaNkuluNkulu ikuxhumana laye. Ukuhlala kuKristu ikuba lentokozo njalo futhi ukwenza intando kaNkuluNkulu lezifiso zakhe ikuxhumana laye. So balela wabukeli nxa uNkulunkulu esinike iBhayibheli wafaka imithetho yakhe phambi kwethu wakhuluma ilizwi lakhe ungabona ngingahambelani nelizwi lakhe uthi kangixhuma ngakuye akula zithelo zokulunga ezingaphuma ngingekho kuJesu Kristu. Kuyaphuma izithelo zomunye indoda ongaso Jesu Kristu. Kulezi zithelo ezizakuba khona. Yes, lincede futhi nxa sikuJesu inhlupho sizaba lazo yini? Sizakufelwa yini? Sizakufa yini? Sizakugula yini? Ubudlelwano lobumi njani ngoba ngibona ngani kuyaphambaniseka kucina ngani inkolo eziba khona ukuthi nxa uJesu akusela lokho uthini isithembisana antu Jesu nangikwakhe ku 16:33 uJohana uthi emhlabeni la lizakuhlupheka kodwa lapho umhlaba uthi hayi bantu abami ngumhlaba wesondo lo nami ngabuya kuwo ngahlupheka kodwa mani nisibindi mina ngiunqobile la ndiyawunqoba umhlaba lo bazalwane ngokuhlupheka kodwa nxa sixhumile antu yabona ugatsha lungaxhuma so kube isikhathi sedrought izulu lingana likho kuyabuleko khona phana kungani komile alini ubone kuyakutshela mina ngikumama ngiyaphila. So umKristu wonke uzafelwa uzahlukuluzwa uzagula kodwa ke awufi ungabuna ngenhlupho izulu likamoya engcwele izakugcina ukuthi Jesu singayibuya siyasindiswa siyekhaya. Othi uhle phambili uthi ungabona usungaphansi komhlabathi. Igenga liyachala uqeda dunya. Ngicabanga likhwaza izulu likaJehova ivuvuzela ezulu imemeza iyahluma futhi ubona udubula ithumbu umhlume njalo. Ukuthi ungaprune. Right. Yes, so isihlahla nxa sisiquma laphana isiphi uzabona ngendlela esithela ngayo. Kwesinye isikhathi lathi siba lokuqunywaqunywa sipelwe singene kwezinye indawo kodwa singama isibindi siyale sinamathele egatsheni impilo isukela khonapho. Ungabona sesifuna ukuphunyuka egatsheni sesingasanamathele yikho lapho esiza kuwoma khona sife. Kakhulu hayi kubeke kahle mandlo. Kuyadingakala ukuthi sikuzwisise ukuthi nxa sisevinini sikhona phana thina sinzingatsha akula ndawo esiphephe kuyo njengayona leya ukusuka kuye akula mpilo
lesinye isikhathi nxa kuyikuthi izulu kalini kwesikhathi ugatsha lwakhanya ngani lomile kwangalampini kaline kuphela ngesikhathi sakho uzabona ukuthi impilo yavuseleleka. Bathi bona ukuhlala kuKristu yumuthi webandla lanjani lelo dikhiya lele live yikho thana bheka ngime eminyango ngqonqoda vula isango ngihlale nawe yiumuthi ophendula. So lokhu mlilo okutshoyo ukuthi konke lokho kunye sikwenzayo senzisa konke lokho akubangelwa ukuthi asihlalanga singababuye vele lokuzehlisa uyazehlisa ungabona ungeyehli vele awukho kuye umlomo ubuya phambili ayathina ikhodi intambo ezenza singaphumi kuJesu iluthando ngoba lemithetho lichumi kulothando kuNkulunkulu imithetho yokuqala engu4 lothando emntwini eminye ngu6 so umuntu angaswela uthando ikhodi yokuthi ahlale kuNkulunkulu iyaphela so kasivumeni ukuthi uthando kaKristu siphambano luke kithi bese lothando okuba yikhodi ezasigcina intambo sikuJesu sinamathele kuye. All right, kulenye into futhi lethwa ngumlobi lapha ukuthi kwesensikhathi kunabantu abenza ngani bahleli kumbe bachumene levini bengahle sunkhuluma indaba yomhluzi lapha ukuthi kumanjani uyakuphelele kumanjani nxa usenze ngani unamathele kuye kodwa ufaka umyeklumbi kunjani njani right uzabonakala ngokubona right nxa sikhangela indaba yomhluzi kuveza ukuthi kwesikhathi ukuhlala kuKristu ngaba into ngani nzima kakhulu right yes kodwa indaba yomhluzi yenza kuzwisiseka lula ukuthi hayi umhluzi impande ziyathatha umhluzi olama nutrients phansi kube yizo ezondla engatsha thina ukuze sondleke njengengatsha ezixhume kuKristu kumele thina lathi sihlale kubani uKristu simunye imhluzi lo ozasikhulisa simunye umhluzi lo ozasikhulisa singawumunya lo mhluzi ozasikhulisa sizathela izithelo kuzavelisa emhluzi nathi kulama nutrients ukudla konke umKristu ongamunyiyo right umKristu ongadliyo umKristu odinga ukuthi ozama ukuthi azimele yedwa laphana ohlumbone ngokubona kwakhe swaba esiba lenkane njani engalandeli intando kaNkulunkulu kodwa ozakhula abeluhlaza afuza uNkulunkulu ngomunye ngodlayo kakhulu sithi isihlahla sidla simunye imhluzi elokudla okwakhayo umKristu ke udlani ngoba uzafica ukuthi kulabanye ngihamba babone bedliswa inyoka abanye imahlamba abanye izinanakazana ukuthi umoya engcwele idlana ukuzusila hayi bathandekayo umoya engcwele ikukudla kwethu right nguye ongena phakathi komuntu amtshela ukuthi lapha akusenziwa lokho sokuphilwa ngalindlela ngoba uJesu la kwamtshiya wathi nguye ozalithungamela ukuze ukuphendwa komuntu ngumoya engcwele phakathi so umoya engcwele yiwumhluzi omile phakathi komuntu uxhumanisa umuntu leKristu umnike ukudla komoya uza kutshela ukuthi kugqoka kanje kudliwa lokho kucatshwa ngalokho kukhangelwa lokho ngoba unguye umhluzi otshengisa impilo kaNkulunkulu phakathi kwethu phela umhluzi esihlahleni awuboni ungeke wamasuthi anakho umhluzi usisebenza onjalo umoya engcwele kakhulu yes so isihlobo esithandekayo kuyadingakala ukuthi sihlale kuye uKristu sinathe umhluzi nje impande zethu zigxile zisukele kuye kuzasenzela kahle sicela sibalele uLuka ngo11 verse 13 Luka ngo11 verse lingelika 13 yes khanyela umoya lo nxa lina elithi loba libabi likwazi ukupha abantwabeni izipho ezilungileyo pho uyihlo osezulwini uzabapha ngokwengezwe kangakanani umoya ongcwele labo abacela kuye silandele inkulumo yakho ukuthi umhluzi lo ngumoya ongcwele ongabonakala sicele kubani bakithi ubaba uza kusinikeza so ukhuthazo esiphiwa lapha ukuthi every day right kasiceleni ukukhona kwamoya oyingcwele empilweni zethu right onguye simphiwe lapha emhlabeni ubana number 1 abe ngumduduzi wethu number 2 abe nguye osivezela uJesu Kristu
umoya oyingcwele uyasikhanyisa ngoJesu. Number 3, onguye osithungamela wonke amaqiniso ayisimanga akhona emhlabeni, amanye ngani ngamaqiniso. Kodwa umoya oyingcwele uzathi ayisiqiniso leli, landelani lokho. Ikey engayo kakhulu ukuthi zonke insuku kaseceleni isipho sikamoya oyingcwele. We are not safe nxa sihamba ngokubona kwethu mayinaso umoya oyingcwele. Kakhulu asiphelelanga sihlobo ezithandekayo. Umoya oyingcwele siunikeziwe, uyisipho esiunikeziweyo ukuthi usincedise ehambeni lwethu. Manje sinanzelela ukuthi futhi njalo nguye oyenza ukuthi ubudlelwano bethu loKristu singaxabani, ngoba konke uyakwazi, uyasivezela ukuthi nxa kunje uhamba so okuxabanisa abantu izikhathi eziningi kwenza izinto eziphambanayo. Kodwa lapho umoya oyingcwele simthole edlala indima enkulu kakhulu ukuthi ahla sibonise ukuthi hayi lokho sokuyisono. Nxa sokube yisono ungaphepha kuphela ngokuya kuJesu akuncedise. So umoya oyingcwele yikho besithi singamdabukisi mafowethu. Omunye uzamfanise njengomabhalani. Ngicabanga abajayele izinto zokuhola ukuthi obhalayo ungavela uxabane lobhalayo usiphambanisa izinto zonke. Okuzathi ubuya akakubhala. Umoya oyingcwele singavele simkhuthe mbambi kahle ukusindiswa kwethu kuba nzima impossible. akuvumi. Siyabona lo mzekeliso lo letha. Uqinisile ngoba iverse ekhuluma ngo4 verse 30 Ephesians uthi ngoba nguye elibe kuphawu ngaye. So ukuze sibe lo phawu lukaThixo sibe ngabasindiswayo kumele umoya oyingcwele ube yiwo osebenza phakathi kwethu. Uzafica ukuthi sinikwe imigca laphana emine lama verse ekaJohane 14 verse 16, John 15 verse 26, 16 verse 7 siya 8 John 16 verse 13. Uthi umoya oyingcwele okwakuqala kuthiwa ungumduduzi. Phambi kokudabuka uyasiduduza ukuthi lingesabi mani sibindi ngoba uJesu lwana wabuyayo nguye ngimele ukuthi libambelele azayebuya. Okwesibili umoya oyingcwele uveza uJesu kithi. Ungabona uJesu ngamazi khuleka kuThixo umoya oyingcwele nguye uzomveza ngelizwi lakhe leli libhaliwe. Umoya oyingcwele yiwo sitshela isono ukuthi lesiyisono lesi. Uyakhona umuntu uthi ungenzi lokho isono. Ungabona uchawa unembeza angazi nxa kulo muntu osowaqeqeshwa wafana loSathane uthi nxa isebona kachawa lovalo. Ungabona uchawa lovalo asunguSathane. Ngoba wonke umuntu uyethuka athi ayenze kodwa ethukile khona kana okwenziwe ethuke. Umoya oyingcwele ungenzi lokho akwenziwa umuntu okholwayo. Okokucina umoya oyingcwele usithungamele eqinisweni lonke. Abanye abantu iqiniso bathalaza hayi kuthiwa khona umoya oyingcwele unguye othungamela abantu eqinisweni. Iqiniso nguJesu ngoba nguye ovezwe eBhayibhelini. Kakhulu nje indaba leyo ukuthi nguyoza sithungamela kumaqiniso wonke. Isikhathi esiningi siba lenkani siphikisana. Umoya oyingcwele ubhizi uyasambulela. Isihlobo esithandeka asinatheni umhluzi lo siphile ngawo sihleliwe isimo sethu. Abantu bazamile ngendlela zabo zonke ukuthi benze njani ukuze basindiswe. Ukulunga kokuzidingela kunzima, akuvumi, akwenzeki vele. Siyamdinga umoya oyingcwele asithungamele. Mfundisi, mina ngathi imfihlo enkulu esiphiwe lapha yokubana okuhlala kuKristu, abiding in Christ, uhlala kuKristu kutsho ukuthi sonke isikhathi angila sikhathi samahara, sonke isikhathi ngiqhola phambili lokho ngisamukela amandla kamoya oyingcwele njengesihlahla esokhe samukela umhlozi sonke isikhathi. Kasimi ukungamukela umhlozi singema kuza koma lapha nengatsha ngithi kasimi. So kumele ukuthi sonke isikhathi ngizuza amandla ngokwamukela ngokunamathela kuJesu Kristu. Ithi cling namathele ingasongi kuwe ngizaba lamandla. UmKristu ngozaba lamandla ngozathi cling kuJesu Kristu. Ufelwe, ugula, umsebenzi ungekho, indlala ihlasele, konke ungawuhambele kakuhle namathela onamathele uzakuphila. Kakhulu simnamathele. Singathini ngesifundo lesi? Kahle kahle lapho esuke khona kusimesikiso lalapho sesayafika khona kuyini esikutholayo okusithathekisayo esingakuchiyela futhi laba laleli lababukeli. Mina engunanzelelayo sisukela ekuqaliseni ukuthi nxa sesithe sananzelela lapho esisilela khona kuyadinga
ukuthi siqeqebuke kwezinye indawo ebesinamathele khona siyenamathela uKristu ukuze sithele izithelo. Amen. Ubudlelwano bethu buvuleke, ukukhulumisana kwethu loKristu kuvuleke ngomoya oyingcwele asivezele okukaKristu. Ubudlelwano bethu buzaba kungcono kakhulu njalo buzasithungamelela empilweni engapheliyo. Amen. Mfundisi Du. Balele labukeli ukuhlala kuKristu sihlala sisamukela umoya engcwele nsuku zonke ngomthandazo kungala kunqabela kumbe ukufihla isono sisivuma kuzayenza ukuthi sibe lobudlelwano loThixo sixoxisana naye nsuku zonke. So ngifisa ukuthi njengesihlahla esithela izithelo kuphela ngenxa yokuthi sigxile phakathi kwamanzi silomoya engcwele asigxileni kuye sinamathele kuye sifunde ukuthi ukuthemba yena sizabe sinatha kuye sisidla ukudla komoya siqhubeka sidlelana la ekucineni siyanqoba ngokuJesu thembisile. Amen. Akho ucena. Well, sebeshilo ebemvile ngakho kakhulu ukuthi kasihlalene kuKristu. Kasizazini ubuthakathaka bethu. Awula umuntu ongazazi ukuthi nxa uKristu ngabe namhlanje uyasindiswa ngiyalahlwa. Siyakwazi bona sobudlelwano bunjani. Sanunkulunkulu ngasikhuthaza lesisifundo siqhwele phambili ngokuhlala kuye ngomthandazo. Ngokuhlala kuye ngokufunda ilizwi likaNkulunkulu. Ngokuhlala kuye ngokufakaza ngaye. Asiphumeni sonkeni siyefakaza. Elokugcina ngikhuthaza abangela lezi zipeli ngokunye lakho zasesihlale kuye. Kasidinge lezi zipeli lezi. Kakhulu. Zizasincedisa ukuthi sonke isikhathi sifunde ukuze sihlale kuye. Sifunde zonke insuku kuzasenza sihlale kuye. Njengomhluzi engikhuluma ngakuqaliseni. Ngawumi okunatha unatha njalo nje njalo nathi kasinatheni njalo nje sizakukhula eKristuni bethu. Kakhulu siyabonga kakhulu sihlobo zami esingakutsho siphetha yona le indaba yikuthi othembekileyo ufakazi oqotho usithelile isimo sethu lokaphikiswa uyokwaziyo yikho kanye esikho khona asiguqukeni simlandele sinamathele kuye sifuze yena singasukela khona lapho ngempela sizokufana laye sizoba lobudlelwano obuhle ubudlelwano sihambisana laye sikhule ekumazini asiyikusala sifana ohamba loJesu ophila loJesu odla loJesu kasali efana akuzikhanyile ukuthi unjani impilo yakho ingabe imi kanjani umlimo lomusa ngana ngaba lathi sihlangane njalo kuviki ezayo siqhubeka sifunda iBhayibheli izwi lenkosi sizwe okunye afuna sikuzwe sikufunde sacela umfundisi uDube asivalele ngomthandazo. Asikhuleke nini baba wethu siyabonga ukwazi ukuthi sikhula ngokudla ilizwi lakho sikhulekela ukuthi sinike intshukuntshu yokudinga amakotali amapamphlet amaBhayibheli moya prophet sibale moya engcwele abesethelela sikhule sidlelane lawe ukuze sinikwe ingubo emhlophe legolide elihloliweyo ekucineni siyehlala ebukhosini lawe ngoJesu siyabonga siyakhuleka amen. Amen.